Malo se fua ya ala ba lele Faleolo le so an le so lo fik o le stop le to atanu mal ba ang sila o ko se pase se so ya ore so sa mo ngai ya o le ka ba le au le maka ka le ya se fua se ba ngaman Samoa le so ya so le o ba tu a makang wa ele tato a mata e pakala fa ko le wala ta Samoa Entertainment TV ma Samoa nei ya o mana tu fo le ko mai fanua ya ka ko maka ko ma tato wa nga yipia le so a mai fa fo le malai valel ke la va le tu lo lang lo e mai mo ma ya pa te le tua le ko mai fanua le penga mlanga le so yo se pa nga Samoa le so sa timul banya so le pon amatu ta tu telefon ta tu news ya le manga ye le so dela e puol tau ya ole langile ya batu to sudu lua o to le maka mai malol se fua na to lo mo se fua na le ya kele ko nga ulu la le wa amaka fua me ulu fi angal ne o takbot o ile ka ko me fo yo el power solar power dia ngau satu pol ako pasi fo ia o ngai oi ke ha ke pasi Oye pia o Chanko Boys famous awe o Fastauta oh ya pasi mai le pia o Fastauta le pia o ngau David tu ala kiu la manga ye ka ko ke un mai le fono le sa fa ngai le vi nga bai lu tai par ka kwai pa sanga mai le pa sa tu ma mo ngala tu mai te ya la so nga sa ti mo nga ti pesa ki mo la fa ma u le ngale ya le yo fo ai ya pa te le tu al ba so lan ka ti nga ma kwa lo longa pi le ki mo le ti mo ya na ka me ka unga lo ko ya on ya ala wala le lodi ai ola e o me fo i el bai ole oiso ya na to me ka on ngai balutai pele Fastauta de wet fi onga Fastauta la ko pale le
wala nga rin Faleolo. La wala le buka ngakat Faleolo. Faleolo ngala tu matuyo. Ole hol le nga ka ko telefon lesia so lesa e pai pam sinonga fo le ka muka le nga tiwa tatali de. Mga abel kongi ale ya. Salo lai ka dia se ungal pam sinonga na. Ya pia nga fasto tele sok mulun mga what ia le ba ngo ta ko ka ba lo le ya bawa lo fare di la mau ngai pasa sih ya wala ba fai lo sa itu pakai ya ka ko pasi sole e ngo pa e se ngo la pinge ngo pa ku la fa ngo ka ko pas lo mong tato pada mak ile ngai fa itu malo le mbanga le i le bao le mbanga no fali ya fare le tem el mak ila le ya de fe anga no fali so le ka waku ola mai ka waku le ko mai la ko pensing le wene total am se ya lokal itu sih Lukalai pa iba kau pensing ile wel temin ne lukalai iba ya nanti ang ano fali nanti ang ano fali ulpi kong ungayo bayalo sole ya ba ila ko ngakin ka balela le Ese si ba sa ni? Ya, le fue si en el cine ko mai le a forfeit. Le fiaf. Ya, nga ngele fiaf le pa lo mai le ka ko. Da balik ko listi balele. Pa ni sila le en sil o le mato ba le sa ngai o lo. Por ba ale nga sa ngai ngo vai ka mo fo e fikus fur mo fo fikus fur mo ku mo fo alu tua. Ai ta se fulu ya yang fo le aku sa disi pito le ba le ka le siku a fai la fix se furu le ko ai ka se furu yo lo winga se me le fix se la ala ngala o lumo le first class be la am sarpo se me le lima se la mo ku pu passe se ba ngo am sarpo ma ko passe ngo ke pe passe la mo ku pe te fo ia ngai palang ni le na mato malanga be ia o pastota ngo fa fis to le fo fa fis ya long fa lo lang pa pinsing kari sa utika wa la putalo lang ka malo resa pa sila le patalo fa tu le da pa yo ta o marka ko la walanta samo entertainment td mas samo ne le ofta tanu mas samo ya ka ko ki ako nga ipiama Pailo to falling all time to sama ni ba tahu to sana so luas pintu pipot kaya wala sumunod masing na pupuol to sana pasto uta
leo tu wa ia ngai to me tiao Sele anala ke sile mai a telefo ia au le langi le kalesia e o ti mai falasi le pasale ia malato hole le tuta bueno esto foi coi mala vale le pico sa va ver fo oi ele la ngor venga piki mai pio oi te tau le leila ha Usar melale uma ole el watu uma ai to sa ku ata ali uma ai ya ya uma ai sa ai pe lolo anga ta bale la pasa singe ya aule Ole. Nah, mana yang ngai mo. Ila saya palo samsa idia saya Oleh samsa idia se apa saya ngapot le oleh ayo lang pising sia so. Sa palang pakipang manto. Ne ngor fa ro men mo wa. Ke ro vai kai mi mo fa ro go ya o ide. Apa ya. Ai ke mo tato fontanga lewa. Wa maka ngola ingiwen to e tapolawal. La fe anga falasi pasinge ya fi anga tele o e lo pe con un falasi pe ko lo pe fa pitno o falasi ya la fa inga pe fa o to fi anga ngai si la mai le o foto mal fuaka mana ya lewat. CV mereka kan? Ya. Ya, oleh bayi. Selalu dengar batu lisa solo sama il tato baita elele ol tufu malele el pesefo elele maltalan na ya fulile som kori asinale ba ngale pasal lo to po kasi kilo ka ko supermarket la popo avole ya o tele wale ko ya pia si bang na si me mana ya o kwa te da Faleolo ya with one o Frankie ile o KK Max le mo Frankie KK Max le ja, altså så lille lule ja, ma Frankie la le ja Frankie wale la se me anga e fu ye pio le mo to arte le angi Faleolo ngi foi de sila la Frankie ya ni tan malala ya ma yang ai ba ngi Samoa le nei sabadi ai lalo pe tu ola onga se ba skoso utwali se onga utwali so plema le unbanga le onga le unbanga ya mamalua
so ya sa ka se kule o ka vale vole al pa ku ko ya pa e bia a mga vai kau o malavan vai tam nga am salo a pa pe te to o mai Samoa le ba nga le wo ya olla tu mai ka me kiao pa caritas o de mo fen ka vale asu ngai vai kau ya le o to ma yo ngi usa ya so ya man tua ya le ala o ko e a to ya la ngi fo le a talo te mi no mai polis to fa ka sanga wa ya lo ko e malua nga masan ngal te lo kani ate mga yam ko update tak maloa tu le tapo ingale tunu pela pa olo lalai America ya so se vai ngal lo lang patalo fa tu tato wala ta lo Samoa entertainment TV sale mo pe anga sale mo oi on o oi fo le unto a nun ola fo le de sa ole no ole o te kongu ngeongo ayala le ata le la le ko woso mai ya le la to baile o ta fa isa ka fa yelo me ya pe ya wole pe le fi anga sale mo ya ai ba inga ngai pas ola ke ya ko di pa malama li ola ke do Tole, ki e pasi e mo be o pa malama ya al parisco no ai ka awale wa pa matio sale mo ngale ke pikong o sale mo ao e se pitonu ne so lo malebi le bi ole pikong mun sale mo sat po wa e yo awala bi wala wata le mo le me le biang fai awala ko pu ma o mo ko mo ha o wala le ya e to ma pa le ya tengo ko awala wa su ye le biang fai ma to e mo ye pu fo mai pot hol da kim ya yo so ye bang e po lu fo ngai ka pa wala ngai ya ki mo ngai pu ya mo ngala papa ya falta pa yo le fi ang lebih sale mo ngolo lebih so problem ya ba ya tika el bai ya kamale ko malaloi perfecto ya la fi ang le o pa ke di sawa i po fa mai mangai mo li oi ale o pa pa o po quieren a veces ya isi mo li quieren a veces mo isi mo oh ya la po
po ala ni ma ngai ka po. Ula yung ila ko mo ni. Ai ma na ma. Ke ro mo fia ya rau. Ai sia ngai si deu la ko. Ya, afia ngale o va so kum ko ngai. Si bele wo ne wa ko ki ka ko fu mo la ko Texas stand o mele fa yo mo ya so wa le ropo ye se ba la Texas stand le ba wa ele ropo ya ke wa le swing o le so ifong ito le ngale ti mo mai pe pe al sabre mala vale le sa mata mo fia ya mo danga ya kula le ope ko urung markimu ko mo kimu ko ya do nai ya kimu lo malas mala mai o talan tu o te ya tu nai na o mele ba o tu nai ma tenga ya apenga le ele oficial le ile Faleolo o tu nai o penga ya ma oficial le ya Faleolo ngala leo ya kau di don met kip o feng kalau oficial le ya tapi ang feng le wo puat pada sengale la ko makikinesa ya o bato fi o makang ka so o palo ka maulolo I ang atis ko maulolo ya oi sorry dam kamu alpaki la kuma orang kuma ba wakil so alpaki dei no te pau sa o ala tala le le o malo afenga le ko ama kan ko so man la ia o le fi ang mali ya la to fata boy ya ole kuma bawo mori male to le si mori mo boa ela faru ya malato Faleolo ngale primary school le fi ang malie ya ayo le lo la bela tatu kingale be bela ole la ba be bela ai ola le green ngai lang le makro hello roto ya ole le wo ko o yo maliem
Faleolo. Ya. Pai ia mali. Ya oleh lo au. Kalesa. Oi. Le fianga Faleolo ya o ile nga bua ko le fale fo le ma nges fale le e o le te lo la po ang ka o ya ya le fale fo le Samoa ku nge ya to tulanga fale ngai ku mai nga ko bo lo po la le benga bo le fale de do ya amata tu ilo ko ao le tis o la ko Faleaonga yo lo to alengo porque le o o mo la to pentua ya seus palongi la onga la seus palongi ya ya la onga seus palongi lato center le so malato lago kulis Sebuah season la kapia kapiao. oh ya lo fau fo isionato pale po ya la ko corrisidale ko le lon meltib manela oi le fai mele kapi tamai tiao Ola kapia ngalo pa. Wa makan kita Oh. ni kencang. Oh. Mi dah. Oh iya ole la wo fa long ba yin. Le wa maka ya la kapia tam tiao. Ile amaka kibela pa ko ila kapia kamati. Ya. Stop. Kumu ya la kapia. Oi ala tu laumu punga ole tu ile oi mo le pakamuka pai moli palamba ya ma so se me vo le tata ses pi ole o male am pas le palo ya watina ya pala o kalesia ya o yang katangan ya PNG solo el Faleolo o tele loco e sandia no canala ya
pa. Kau dia tukang ni ayah na Ha? Kau dia tukang ni ayah na tengah KFC. Cái le mol la. Fio men Samoa nei. Vai per mol la Samoa DMV. Ya, oleh auto sulu mai le. Lah. Leu ka ko mengai pui pa. Como se ale tu na pa pa. Dan pela kala ko le ko kam ka le wala ko ya lumai. Ini mau Kala ko le pale le le. Boleh buat. Ya, dia ang Toamua. Oleh awal lalu kuamu. Tiba. Tá, ngai motua tele o pasi e te wa e anga ita la ko ko mo ta nu ya Falpiliki Telefon ngai di sini simpan piliki pagi tua palu ain. Ya, pantah buat. de Faleolo fole il bitolo le che li hai ngai tu atu I con a fa ia ya me se le piccole anche il songi le tele o fare fole tu atu o il le bike ya asio pasio lo fan wa ngai oi mo long bang lo ai le ngot pas ya nato lo mo urso ko la le de hu Samoa ne ya pa ya pu akwa ko wata Pak Mai ia le anak men Samoa ne apa yang avale lang ya pakale wala ina lang ye ni tel pal lang ai le wo mai le
Ya. Pasal ia sit fale po amai. Ya lo fale ini pamota. Tak malu aku kako felok tak kai driver. Ya, mà tôi nó về đâu Ya, à? ngau ko vai mai fo dengan ule driver. So sekali ni ke malang mai Samoa. Mày mò may. Ya. Kako felok sekali mi kako live oleh ko mut fale. So oleh Faleolo la ka vale po oleh pele ule bangka ki. Ya, okey. Papai. Ya, mesti ambil.